И он придет, конечно, придет когда-нибудь этот счастливый день, когда для вас исполнится миллион песен моих друзей. Закрывая тетрадь, можно и помечтать, поглазеть на облака. Знать, конечно, хотим, что нас ждет впереди, а пока время мчится вперед, начинаем отчет, стрелка на часах не лень. Всем печалям назло, нам с тобой повезло быть в кругу настоящих друзей. И он придет, конечно, придет когда-нибудь этот счастливый день, когда для вас исполнится миллион песен моих друзей. И он придет, конечно, придет когда-нибудь этот счастливый день, когда для вас исполнится миллион песен моих друзей. Песня эта летит, мы в начале пути, а туда не свернуть. Золотая пора, и учебе пора отдохнуть. Когда море проблем не замечен никем, не беда, но всякий раз, если я улыбнусь, значит ты улыбнись, ты увидишь свет радостных глаз. И он придет, конечно, придет когда-нибудь этот счастливый день, когда для вас исполнится миллион песен моих друзей. И он придет, счастливый день.
Gelinler. Ay buna baktı olsun. Kuday жалғасын. Baktı ol. Ay malah. Tөгіп салып аябағын досторудон Дастор қонду кенен жайғын күлкі болсын, ыр болсын Бабалардан қалған мурас келе жатат бұл жосын Елге жерге берсін бақыт құтты күлгін береке Умайenne теңир атам урпақтарын қолдосын Дастор қондуны дамын сызып көтерілі көңілді Үнтімағың болсын дайым болсын елім өмірлі Намысыңды дастор қондой керсіз таза сақтағын Арам ойлы адам келсе тебелетпе төріңді Дастор қонду кенен жайғын күлкі болсын, ыр болсын Бабалардан қалған мурас келе жатат бұл жосын Елге жерге берсін бақыт құтты күлгін береке Умайenne теңир атам урпақтарын қолдосын Дастор қонду кенен жайғын күлкі болсын, ыр болсын Бабалардан қалған мурас келе жатат бұл жосын Ой молодец. Елге жерге берсін бақыт құтты күлгін береке Умайenne теңир атам урпақтарын қолдосын Бар екен ya Дастор қонду кенен жайғын күлкі болсын, ыр болсын Бабалардан қалған мурас келе жатат бұл жосын Елге жерге берсін бақыт құтты күлгін береке Умайenne теңир атам урпақтарын қолдосын Дастор қонду кенен жайғын күлкі болсын, ыр болсын Бабалардан қалған мурас келе жатат
кайра болуп агылып келин келет ак шөкүлө жамыны куттукташып жубайлардын үлпөтүн той башталды алакандар жабылып билейли жаш селке турба билейли кошту жигит ырда бактылуу болгула ишке ашып оюңар кут болсун үйлөнүү тоюңар бактылуу болгула ишке ашып оюңар кут болсун үйлөнүү тоюңар ак белектер ак ниеттер айтылып апалардын чачыласы чачылып танан эсеп отургандар ак жол тилеп каалайлы узун өмүр чексиз батыр билейли жаш селке турба билейли кошту жигит ырда бактылуу болгула ишке ашып оюңар кут болсун үйлөнүү тоюңар бактылуу болгула ишке ашып оюңар кут болсун үйлөнүү тоюңар жашагыла жазгы гүлдөй буралып абийирди ар намыстуу болсун деп ата энеңер бата берет кубанып билейли жаш селке турба билейли кошту жигит ырда бактылуу болгула ишке ашып оюңар кут болсун үйлөнүү тоюңар бактылуу болгула ишке ашып оюңар кут болсун үйлөнүү тоюңар Gününden başlap Adilet mına çok turmuş yolunu birinci kadarında ata enemin koynunda Jakşınakay baktılуу balalıkta çoğoydum. Ösüp öndüm, okudum, sokudum, işledim degende seni Jakşınakay balaklık tarbiyalap koyuşturma izledin seni rahmat. Eli turmuşumdun ikinci baskıçına öttüm. Turmuştun ikinci baskıçında seni canlaran canımda periştedey tutkulu bolgon Nuray'ın keliniz turады. Nuray'ın ömürde ушул келечектеги жашооңордо турмуш деген оңой эмес. Турмуштун ачуу сатуусу болот, тайгак кечүүсү болот, анын жеңиши болот дегендей силер дайыма Адилет сен Нурайымды аялым эмес, аярым деп бил. Качан сен Нурайымды аяп, сыйлап турсаң, анда Нурайым дагы сага жарокер Jakşınakay жар болуп берет. Ал дагы сени күйөөм деп, күйөөрүм деп. Сен жумуштан келсең senin çayыңды даярдап тургун. Биз сенин үйүң барсак, туугандар, достор, Jakşınakay тууганын баардыгы сенин үйүңө барышыдан Нурайымдан да кетип Нурайым. Ошон үчүн Нурайым жакшы болсун десең, сен өзүң Jakşınakay болушуң керек. Анан сенин мамилеңе жараша Нурайымыбыз дагы буюрса бизге Jakşınakay келин болуп берет. Нурайым үйдүн куту болуп, ушул азыр бир мамлекеттик деп атасыңар, бир очок, бир тереге көтөрүлүп жатат. Ушул ар бир үй бүлөдөн башталат. Биздин мамлекетибиздин, биздин коомубуздун кандай болоору ар бир үй бүлөдөн зависит этет да. Ошон үчүн сен экөөң бир коомду, ушул бир үй бүлөңөрдү Jakşınakay татыктуу алып кете турган болсоңор, анда Кыргызстандын келечегине Jakşınakay периштедей балдар келип, биздин заманыбыз жакшы жакка өзгөрөт деп билели. Кармашкан колуңар үзүктөсүн, дайыма жаркырап
бактылуу болгула, Рахмат. Düşünürken Şangura birlikte koşuşumuz bilmegen kuraymalar bozgularken Karagöz'e Şangura İlk sürüklü nazar solarız. Baykayımız, karayımızın aşıday olup durarız. Kana gereksiz şırmızılar var. Tak. Gelinim atım hem yeşilde çıkar. İlahi baktığı oğlan. Böyle özgürler. Allah ne ettiretine soru verirsin. Katlarım, kardeşim, kudalarım, kudalarım. Hoş geldiniz. Bir yıllık kudağıyım alıp katlar sütürerdim. Kudalarıma gözümden tuğanlarım. İlahi özgürler. Baktığım kalaylı oğlanlarında. Bu dağa benim Allah'ım benim yaşım düvedim. Ben neye geçerdim, kurakla gönderdim. Kudayımı ayıkladım. Amin. Aytkanınız gelsin. Rahmat. Gelgen demenizde hoş geldinizler. Ulumat gelinim Nuray. Sizlerge Allah'a baktalay. Daima amançılıkta, sınçılıkta yolu sürdürüyor. Kudaklarıyla sizlerge gelgenizde çok rahmet. Olsun. Daim gelecekte bakılı kayıntana hayrımlı yaşakan olup görüşümüzün sağlayın bakılı bulunmakları. Çok ederiz. Peygamber çıkmasa dağı, mına uşul peygamberді törеп бергенсіздер. Hurmatlı той есі, тойыңыз құтты болсын. Қараңыздаршы, Эльмира ежемдер жүзінен сүйініші кетпей тұрады. Себебі дегенде бүгін қолына қол, бұтына бұт болып, еліне қызы келіп отырады. Еже, келіңіз. Hürmetli kudaklarıyla hoş geldiniz. Bugün oğlum Adilet menen gelinim Nuray'dan yaşılığına katışıptanızlar için çok rahmet. Uşul Nuray'ım gelinimdi dağı özümün çok gelinim. Aysat kızımday bolup kalgan buyursa Nuray'ım dağı uşul kızımday bolup keteten işenemin. Özümün kızımday kabul alam dep sizlerge söz verip ketemin. Mına бүгін ең бір сонын жерге ұзат отырамыз. Тойыңыз құтты болсын. Келіңіз. Ассалаумалейкум. Бүгінгі менің қызым Нурайым, oğlum Adilet. Sizlerдің baş koşullarыңар болсын, ömrüңөр uzun болсын, gelecekte var bolgula, bay bolgula, Kırgızstan'dan aldığımız yaşlardan bolgula, salih prezidentlerden көп болсын. Emiki жылы ушул убакта, ушул айда бешик тоогу эгиздүү болуп, бешик берип Кудагайым экөөбүз меңде сандап ушул жерде да той өткөрөйүк. Хош келипсиздер. Кызым бактылуу бол, Адилет. Кызымды сага бердим. Аманат кылып. Şunday kıyım ki. Mangdayıma turat, Ece sizge
dagı hem amanat. Yakın yerge berdim. Allah'a şükür. 2 oğlum boldu. Var ele 3 oğlum boldu. Hoş geldin. Yaşlar var, siz Allah'ına gelirse paranızdan da doğru iyi çıkarız. Oğlum bir gündür bileyim
Mercan Mırzalar'ın yükselçiler. 98. Gittiğim aslanı Şamura Mündürlü yıkıdı. Annesi batasını verip gelinin ağzını maylap, kolun butun maylap atadı. Allah'ım ne maksat tiletine şu maksatın adı versin. Amin. Köşe görsün. Baktılık elim olsun.